Nyuma yaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda kwirakwira amashusho y'abapolisi benshi barimo gukubita umuntu mu muhanda Kinshasa. Na amashusho yazengurutse henshi ku mbuga nkoranyambaga guhera ku cyumweru twasojwe. Na amashusho kandi yaje guhuzwa n'urupfu rw'umupolisi twa Fiston Kabeya. Mu kugerageza kumenya byinshi bitandukanye no gucukumbura byinshi kuri aya makuru arebana n'urupfu rw'uyu mupolisi ndetse na ya amashusho, twagerageje gushaka amakuru ku buryo bugezweho, ndetse ikindi kandi tunagerageza kumenya icyo inzego z'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangaza, cyane cyane ku birebana n'ibikomeje gutangazwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Aya mashusho kandi igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gitangaza ko uburyo uyu mupolisi twa Fiston Kabeya yapfuyemo ubutarasobanuka neza, kandi ko kiburira abantu kwirinda amakuru atariyo yo kubivuga, cyane cyane ku birebana n'urupfu rw'uyu mugabo. Urupfu rw'uyu umupolisi wo mu muhanda rukaba rwaraje kwemezwa mu mashusho y'ubuhamya butangwa n'uvuga ko ari mugenzi wa Fiston Kabeya, wavuze ko Kabeya rero yakubise n'abashinzwe umutekano wa Minisitiri w'Intebe kuko yawujije imodoka zigendana nawe kunyura ahatemewe n'amategeko, kuko gukubitwa rero byaje kuviramo uyu mugabo kwitaba Imana. Igipolisi kandi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemeza ko uwapfuye yitwa Brigadier Kabeya Fiston wo mu gishami rya polisi ryo mu muhanda Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri nijoro, ibiro bya Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa wakomeje gushyirwa ku gitutu byavuze ko Suminwa rero ababajwe cyane no kubura umugabo witangiye gukorera igihugu cyacu, kandi ko yihanganishije umuryango wa nyakwigendera. Yasabye kandi ubucamanza bwa gisirikare ko bugomba gukora akazi kabwo, yemeza kandi ko iperereza ririmo rirakorwa ku birebana n'urupfu rwa nyakwigendera. Ibitangazamakuru bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko Kabeya yakubiswe ku wa kabiri w'icyumweru gishize ari mu kazi mu muhanda uzwi nka Boulevard Mujiba, akaba ari Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utuwe n'abaturage barenga miliyoni 17. Abashinzwe umutekano mu itsinda rya Minisitiri w'Intebe ngo bashinja Brigadier Kabeya kutubahiriza ndetse no kutorohereza imodoka za Minisitiri w'Intebe. Ikindi kandi ngo baje kumukubita mbere yo kujya kumufunga, nyuma ajyanwa kwa muganga aho yapfiriye ku cyumweru, nk'uko ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeza kugenda bibigaruka. Mu itangazo ryo mu ijoro ryo ku cyumweru, uwitwa Mavungu Magoma Julien akaba ari umuvugizi w'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko uburyo Kabeya yapfuyemo butarasobanuka neza, ko igipolisi kirimo gukora iperereza ngo gifate abakoze icyo gikorwa kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko. Minisitiri kandi w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko uyu mupolisi yakubiswe na bamwe rero mu bapolisi bikamuviramo gupfa, ko rero ababikoze bagomba kubiryozwa, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Isesengura rero muri aya amashusho yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga atandukanye ryo rivuga hiki cyane cyane ku birebana n'aya amashusho. Amashusho rero y'abapolisi barimo gukubitsa umuntu yahujwe n'urupfu rwa Kabeya rurushaho kumenyekana no kubabaza abantu benshi bayabonye ku mbuga nkoranyambaga. Isesengura ry'ikinyamakuru BBC mu mashusho ribona ko rero ayo mashusho y'abapolisi barimo gukubitsa umuntu agaragara abapolisi abarwanya cyangwa se barwanya imyigaragambyo. Birashoboka ko rero ahari atari abarinda Minisitiri w'Intebe. Bamwe rero muri abapolisi bagaragara muri aya mashusho bari bambaye ingofero z'abapolisi barwanya imyigaragambyo, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ikindi kandi uburyo butandukanye bwifashishwa mu gusesengura amashusho bwerekana ko aya mashusho yakwirakwiye ahuzwa n'urupfu rwa Kabeya yatangajwe kuri murandasi mbere y'umwaka wa 2022. Gusa rero ikinyamakuru BBC dukesha aya makuru kikaba kitashoboye kubona umwimerere w'aya mashusho ashobora kuba ari muri iyo myigaragambyo yabaye mu myaka yashize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuntu ugaragara kubitwa kandi muri aya mashusho yari yambaye imyenda y'igipolisi, nk'uko bikomeza kugenda bigaruka. Muri aya mashusho kandi abapolisi baboneka bamwambura ipantaro y'ubururu bwerurutse, kandi hejuru yari yambaye umwenda icyo twita single cyangwa se veste mu ndimi z'amahanga w'umutuku, ndetse na gilet y'umukara, imyenda itaranga abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu kazi mu muhanda. Mu gihe benshi rero bababajwe n'urupfu rw'uyu mupolisi Brigadier Fiston Kabeya, aya mashusho rero ahuzwa n'urupfu rwe, yatumye rero bivugwaho mu buryo bukomeye cyane, ashobora kuba rero atari ku cyangwa se atari ukuri,
ko ibyamubayeho birimo kwamaganwa na benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri ayo mashusho yakomeje kugenda agaragara. Gusa rero ntabwo higeze hatangazwa niba koko yaba yarakubiswe n'abo bashinzwe umutekano, gusa kandi inzego z'umutekano zikavuga ko yaba yarakubiswe nabo, ariko nanone umutangabuhamya akaba rero ari umwe muri bagenzi be yavuze ko uyu mugabo yajyanwe agakubitwa, ndetse ikindi kandi bikaza kumuviramo kuba yakomereka mu buryo bukomeye cyane, ndetse akaza kwitaba Imana aguye kwa muganga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu polisi nayo yemeza neza ikavuga ko yitabye Imana aguye kwa muganga, ariko urupfu rwe rutarasobanuka neza nk'uko inzego z'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Akaba rero umuvugizi w'igipolisi cya Kongo witwa Muvunga Magoma Julien, akaba rero ari we watangaje ibirebana n'aya makuru. Minisitiri kandi w'intebe uvugwa ko rero abarinzi be haribo bakubise uriya mugabo, nawe akaba yatangaje ubutumwa buremereye cyane yihanganisha umuryango wa nyakwigendera, kandi avuga ko ubutabera bugomba gutangwa uko byasa kose ku muntu waba warakoze igikorwa nk'icyo ngicyo cyo guhohotera uriya mu polisi. Si rimwe si kabiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo humvikanye ibikorwa birebana rero no guhohotera abashinzwe umutekano, ariko by'umwihariko kuri inshuro bikaba ari ibikorwa byagaragayemo n'ubundi abandi bashinzwe umutekano, aribo bivugwa ko baje gukubita uyu mugabo kugeza bamugejeje rero kwa muganga, ariho yaje kwitabira Imana. Kugeza kuri ubu ngubu kandi inzego zishinzwe umutekano zikaba zikomeje iperereza kugira ngo abakoze iki cyaha bagezwe imbere y'ubutabera bahanwe n'amategeko. Ni mu gihe kandi umuryango wa nyakwigendera ukomeje kwihanganishwa na Revatari Ibake nyuma rero y'urupfu rw'uyu mupolisi wapfiriye mu nshingano. Mugenzi we watanze ubuhamya mu nkuru ziheruka nko mu nkuru ya Radio Okapi yavuze ko rero yakubiswe kugeza yitabye Imana. Akavuga ko rero yakubiswe na bamwe mu bashinzwe kurinda umutekano wa Minisitiri w'Intebe. Abarinza rero Minisitiri w'Intebe akaba arabajipe ngo bakaba rero baraje kumukubita ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gukora inshingano ze, ariko bo bakaza kurenga ku mabwiriza arebana n'umutekano wo mu muhanda, aho bivugwa ko rero bari bakoze amakosa, ariko rero uyu mugabo yaza kubahagarika cyangwa se akabahagarika mu buryo rero bo bafashe nk'uburyo butari ibwiza, biza gutuma rero bakora icyo gikorwa. Navuga ko ari igikorwa kigayitse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu rero hakunze kugenda humvikana ibikorwa bitandukanye by'urugomo, yaba ku baturage ndetse n'abandi bantu batandukanye, abanyapolitike ndetse n'abandi batandukanye, yaba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu kandi byakomeje kugenda bifata intera, cyane cyane ko rero rimwe na rimwe hari abo biviramo kuba bahaburira ubuzima mu buryo rero ubu udasobanutse. Ibingibi rero akaba ari bimwe mu byo ihuriro rigizwe na AFCM 23 nabo bakomeje kugenda bagaragaza ko barwanya kenshi cyane cyane ibikorwa bigamije cyangwa se ibikorwa rimwe na rimwe bihonyora uburenganzira bwa muntu, birimo rero itotezwa, yicwa n'ibindi bikorwa bijyanye n'icarubuzo byagiye bikorerwa bamwe mu banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nk'uko ari kimwe mu byahagurukije M23 rero ikaba iteganyijwe mu biganiro na leta ya Kongo ku nshuro ya mbere, akaba ari ibiganiro kandi bigomba kubera iduha muri Katari. Gusa rero impande zombi zikaba mu minsi ishize zari zimeje ko zigomba kwitabira ibiganiro by'abahuza barimo Rwanda rero binyuze muri perezida wa Angola João Lourenço, akaba ari umwe bari batumije aho rero impande zombi kugira ngo bagirane ibiganiro ku ruhande rwa M23 ndetse na leta ya Kongo. Gusa rero ibiganiro ntabwo byaje kuba kuko M23 yaje kwikura mu biganiro ku munota wa nyuma yaho umuryango w'umwe bw'Uburayi wari umaze gufatira ibihano abayobozi batandukanye bo mu mutwe wa M23. Ibintu rero M23 yagaragaje ko bibangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, bakagaragaza ko rero abo bose bafatira ibihano bafite rero cyangwa se bafite ubushake, ndetse ikindi kandi banafite impamvu zitandukanye zabo zituma bafatira ibihano, bityo ko rero M23 ibona ari uburyo barimo barakoresha mu kugerageza kubangamira inzira y'amahoro. Leta ya Kongo kandi nayo ikaba isa naho kugeza kuri ubu ngubu irimo iremera ibiganiro na M23 nyuma yaho Perezida Tshisekedi ahuriye na mugenzi w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame iduha muri Katari, bakagirana ibiganiro nayo muri wa Katari. Akaba ari ibiganiro kandi byibanze kukurebera hamwe uburyo impande zombi zakumvikana cyane cyane binyuze mu masezerano y'amahoro, ariko by'umwihariko ku birebana na Kongo ndetse na M23 rero ikaba igomba kuba yitabira
ibi biganiro ndetse kandi na leta ya Kongo ikaba nayo ari imwe mu bagomba kwitabira ibi biganiro mu kurebera hamwe uburyo iki kibazo gishobora kuba cyakemuka. Impande zombi rero zigiye guhurira i Doha nyuma y'uko ku itariki ya 18 Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bari bahuriye i Doha mu buryo butunguranye mu murwa mukuru wa Qatar. Amakuru kandi avuga ko mu kwa gatanu w'icyumweru gishize cyangwa mu gatanu w'icyumweru gishize Qatar yakiriye icyicaro cya kabiri cy'ibiganiro bya Kigali na Kinshasa, ndetse uwo munsi yanahuye n'intumwa za M23 zirimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uyu mutwe na Colonel John Imanizenze akaba rero arukuriye ubutasi bwa M23 ku mpande zombi. Reka tubashimira rero, twifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe.